Hello, hello, hello. Hello kada kayo aming kakabsat. Naimbag na rabiyo amin, naimbag na malumbyo. Kada kayo amin na po nga agbuy-buya. Thank you, thank you, thank you. Agbuy-buya ka, wang pagayam tagbuy-buya. Hello, hello, hello. Sino tagbuy-buya? Hello, say present if you are present. Kada kaya amin, first time ko apo ang agbuya iti dayto nga Facebook, dayto nga YouTube ko, aging kay di na monetize na kakabsat ken kagayem. Thank you kada kayo amin na po nga nang suporta. Kanyak tapno lang maalak apo ti monetization na kakabsat ken kagayem. Agure kayo basit apo ta aduti utang kong kada kayo apo iti dagiti apo ng suporta. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken kita buya iti dahito ya pong live tinumutibiyang. Kumusta kayo amin kakabsat? Nya tayo maubra na lamis kakabsat. Na lamis dito yung Santa Cruz Tenerife Spain. So nga naka jacket na share. Hello, hello, hello everyone. Kada kayo amin naimbag nga rabiyo amin. Bigat malum. Nya ubra nya po mamaturog kayon. Thank you very much. Iti makita latta datoy kwak dito. Yun ni dating pekas ko kakabsa. Hello, hello, hello. Thank you dahil nag thumbs up po. Thumbs up. Thank you very much everyone. Thank you kada kayo amin kakabsat ken lonyo. Okay. Hello, hello. Share. Mami si Katagbubuyo kami may salita. The only one 1 million in the house kakabsat ken kagayem. 1 million in the house. Thank you very much for watching. Hello, hello, hello. Tan tararat tititit. Hello, hello, hello. Apay nakapoy man ti signal na datoy nan ano na idrikan datoy kwakon. Datoy cellphone kon. Happy watching everyone. Nasama naka-public datoy naka-public. 1 million in the house. Ulbud kanapeklan. Hello, everyone. Too. Everyone. Thank you very much. Okay, 1 million. Hello, Manang Elisa Nicolas. Manang Elisa Nicolas, thank you very much for watching, Manang. Manang Elisa Nicolas, happy watching. Kumusta kayo amin na po nga wanti labas na da kayo amin na po nga upat nga buya iti nanumu nga live streaming ko kakabsat iti dayto nga daw LS ko kung nakikita da naktukong tan niya po ni Apo Lolo dagiti 5 million in the house na imbag nga rabiyo amin bigat malum kakabsat ken gagayem anya po iti bubrahan nyo iti dayto nga kanito alak agyaman ako na po no i-share you. Hello Manang Lina, kumusta na? Ako na ni Manang Elisa Manang nalamis dito Manang Elisa Nicolas. Kastoy lata Manang iti maubra. Hello kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Happy watching everyone nga kunada. Nya po, giti 3 million, 3 million in the house. Thank you. Naimbag nga bigat, naimbag nga malum, da kayo amin na po nga sangapada, nga buy-buya, kontinue mo tibiyang, thank you, kada kayo amin. Kumusta kayo amin na po? Happy advance, happy Valentine, kada kayo amin, nga sangapada, nya po iti madamag. Hello. Kada kayo kakabsat ken gagayen. Gana di tatana lang ag-live na po iti dito Whitey ingana di na monetize naktawa mo tiya nga time ko sa may sapo nagkapo iti an internet media
Iso nga tatana lang nga po nga makita iti hoy iso nga pasensya kayon kakabsat ken gagayem. Okay, September 11 kung kuna na dito ni Bingis Labon, ni Len Molina, agi madama na ka po nga agi sesen kakabsat. Tapno lang tikas ta ko umadumo datoy kwak live ko. Happy watching, kada kayo amin, nga sa nga pala, dagiti 5 million in the house, agi ko kwa na. Agi kwa. Hello, Mami Mai, hello everyone, naimbang rabi tayo amin, kung naman ang Angelina Cortez, nalamis dito, sir, kung garod man ang nalamis pa dito, iso nga awanin talagang, de la Bisaya. Kada kayo amin ngagbuy-buya happy watching kakabsat. Thank you. Mabuto nga ngagpatukar ta baka no ma-CPR na kiso nga ano sa inyo na tutut tay lata dito yun na. Ang kansyon nak ko madinsamot kakabsat nga tel kansyon. Iso nga thank you kada kayo amin ngagbuy-buya. Agyaman na kini sino pa di ko dito manang nakabides si Bruce Lee. Ada kayo amin na po nga 7 million in the house. 7 million in the house kada kayo hello tumanang si uray siya kati nakailad na ko nga mag-live ko na matate ko na hello to Daniel C. Cardenas dan thumbs up po host 4 thumbs up ko na da 6 million in the house. Thank you very much. Daka mo nun niya ti patukar ko dito agit ewan ti CPR na kung maapon jamo mamuno ma-CPR na kito siya nga mabutungak apo nga patukar kita at man no da oray sound chula permi lamis na dito iko na ni Mami Mai oray siya kading may madamanak nakaila dun ko nada. Thank you apo iti panagbuy-buya dagiti 6 million in the house. Hello Bednet Joy, hello Busing Bing ko na. Thank you kada kayo amin. Tihan ko pa nga nailod ijay nangabak idi ko ni kwa. Tihan ko nailod dito ikot ni tihan ko nailod ni Lorna balbareng no mailod ko no bigat Lorna. Ayay nabak mo nga sagasot ijay ti number 33. Isong ag-live na lang po ti mga may isang oras dito itano ka. Hello, agistorya kalatan ko naman ang Angelina Cortez. Hello, Lani Domingo, thumbs up dan ko na tatana lang ag-live nga na idea po na monetize ito YT channel ko amuyo kinita mo dato yung revenue na apo ta makita iti computer daw mo revenue nang intid na nga nakurang nga $2 kakabsat at pa nagbuy-buya yutahan yung escape on data ads na kakabsat kinitak jayan ti insight jayan ti pagkitkitaan na daw mo revenue na nga nakurang nga $2 na po diyak mo no baka iti kabitan nga panawon 1 month or less than 2 months sumangpot typin ko na po na sa kunada dagiti YouTubers nga mabasit kakabsat mas na nalaklaka kano nga magpasangpot iti pin taad tayo dito'y abroad. Ngam no, adada di Pilipinas medyo 2 bulan, 2 nga bulan nga nasurok, santo sumangpot tipin na ka. Excited akmat ang so nga bilbiling ko kini Mami Mai nga no, ada sumangpot nga kwati YT nga papel nga atay special nga nakasobre ko na tay address da ditoy kukwak dajay so kay dulim mo kunak baka tilamang pidpidot dajay ko dajay tika importante kakabsat no makita tipin na jipin kabarbarang no nga mataw-taw ta inya address ko ditoy datoy panakay pasanday kanyak itipin daytoy YT tayo kakabsat ta medyo umusamat apo ta jalain pagora umut nga dagiti daduma ingana din ang rugi idi na monetize na idi January 20 adamo $2 na napo nakurang nga dos nga revenue na iso nga mayat met gayam kakabsat kano makadomingo kada dos o di ado iso nga agpay sumot gayam
So nga no agbuya kayo no adads na nyo nga escape da kayo apong agbuy-buya. Aw makit kita mami niya naga na dati agbuy-buya din nga ni atay taga kwan atay English uno atay may isa nga ka atay Bisaya nga agbuy-buya ditoy ni Kenny Lover. Hello Kenny Lover, thumbs up. Won naglamis ading mic ko na. Ket congrats nga rod ko man Angelina Cortez mo naman ang nakurang nga dos nga dolyar tintid na damot. Ada revenue na makitak ti revenue nakakabsat dito ayan ti kwati no computer ti gamitik. Eta siyempre no manungal daw nga nagbuya-buya ka naglalawok no mano ti nagbuya simrek iti YT channel tayo kakabsat ala ka mabrok busing ko na Benny Joy mo. Dos 2 euro. Ay, $2. Gasam data. $2. Apo kanon daw, makaarnong ka ngam ko na damag ka. Aji bukbuk, makaornong pa'y, makakutukot pa'y, abot na yan to lang datan no. Kas jay, so nga, pa'y sumot akakabsat, makaornong pa'y, tay kuton ti, iti kanundan no, panagtutudo, si kantulaki din, o di, hinay-hinay lang, kung nadamot iso nga, apay, ako mo kidi apo nga, angko nga pagbanangan datoy. Siyempre adupay datay naipaigadok no matibayad na. Makurong latta sir ko naman ng Angelina Cortez. At adupay datay naipaigadok no datay bayad na kakabsat iso nga nariga no talaga nga hanggang nga umuksot. No hanggang umuksot apo no wante ag sponsor siyempre kakasita bulsam apo kano kanto nga po nga buma na. Aw magaro dititid na nga maiipan ko nga napintas nga i-upload ko ditoy tapno tikas na kaarakan tag buy-buya ala glabos-labosak nakwa na kon ana strike na kung kakabsat kan gagaya miso nga mampanumutok no nya tinapintas to nga i-upload ko apo nga napintas nga view no napintas kakabsat ada di kalman ada agpaparid kasla nya naga nagwelga dansa kayat ko kung mga i-video i-upload ko dito nay punaloba mo dati cellphone ko dati may isa nga cellphone ko nga pag video hang ko nga naalay so nga makausimak nya nga tati kwa nya nga tati mabaling ko nga i-video so kasi mo no dagkakarya rito ang kikinamat ko nga i-video ko ma awam might iso nga nya nga tati maya nga i-video kung kunak pay kidin no pagsalaang nga tila ni Mami May agsala ni mami kaya nangata mami kaya magsalag lalaw ko talaga ng Angelina Cortez makunong katulat ko na Mami May nyati kaya uno mami tuladon tanto man dajay kwa dajay agdigos nga malamin badi kami ni video to bing ito iso nga makabasol ka no pa agi video nakti atay agdigos ko malamin nga agtagtagargar kaya mo Mami May ti sikat agbalin nga talent ko dito YT channel ko kataw happy watching Mami May makoy akapay maturog mami sa papay turog dato malamin ka ron happy watching everyone nagyaman na kadagiti sa nga pulong thumbs up yo pakishare yung dato yung live video. Thumbs up dan ko na ni Ana Derek. Hello Ana Derek, manupay iti WAs mo Ana Derek. Nakabadanagan na Derek napangko yung patereman tay computer ko tatay kinilali. Kung ano maalak, idi kaya tatay napangko yung pandikalman ni. Awam mo tan, di mo tumawag tanim, di mo awam mga timawagan. Nagbayat ag kukot sir, apay awan harang mo host ko na. Ano, dajay muna ajay naudi nga na-upload Ana Derek. Awam pa'y tiharang na ajay tahang ko pa'y na-open tay $sign na. Atay duwa nga pa naglutok iso nga hanggo ang adyo pa awam pay ti harang na dagijay ngam dagitay agi nakimbababa adda harang na dagijay kakabsat kan gagaya iso nga barbarang no sumangpot ta di computer ko ni bigat tawray ko mayaton ti internet ko kakabsat iso nga daytoy ti LS mo host income ikam harang ba ko na at hang awan ti harang na pay dato into no may upload dato Ana Derek sa kon to iyon datay $sign na so addan to harang nan ikam harang na dayto jagal amutag harang tanga computer dati hangko amo ay ko dati ta computer hangko ang computer dati hanga computer dati kam gamitik cellphone na Ana Derek
Isong adun to ti harang na nga makita yu kakabsat into no kwata bagbareng. Ikwak to din baga ni Raisin kanyak Raisin aramidik to una tin baga ni Princess kanyak aramidik to no adadajay computer ko kakabsat ta nadadal di computer ko aji ko nagarod nga natukul daji tamtamulit na ko nakiso nga narigat ta tani nakutukul data kastana ni natukul data igid na dita ka nabati di jay antikwana na isa mutun kan di ay abot nga pagyab abutak iso nga barbareng maramid no bigatan maluktan baka naluktan that time pangkolan no bigat so mabalintong kabsat ti ag computer iso nga kwa ikam ti harang na daydi yon mo day ayan ti YT Studio may mayat no at daharang toy live mo host ko na YT Studio YT Studio Angko mo data YT kasi no yon ko no iyon ko hangkong amo nga ikwa hang computer kami natin gamit ko baka madamdama ka makwanto dato yin nata save highlight share ko na okay happy watching save highlight ko na awam mo ni share ko na mo lang si kayo kakabsat okay 5 million in the house happy watching everyone kada kayo amin kakabsat ken kayem ngagbuybuya share mute microphone kung kuna na pa dito daka mo datoy ni awanon happy watching everyone i-on mo da jay ko na okay 5 million nila hello to Chenny Lover kumusta ka Chenny Lover sabi ko maputa abuya ni Chenny Lover taurin no limlimawon no ko ti agbuy-buya kang nya kakabsat at least okay lata agpasagana giti nakautang ka po giti nagbuy-buya nga kang kanayon ati kunayo kakabsat guri kayo atin pagkita aji karik idi kakabsat dahi ka daw alabi ka daw nga buy-buya idi dagtoy pay laang dagitay nagnagan yung orunong dito ikakabsat kang kakayong taham nakpay ngagbola tam busy nakpay lang mat ka dagtoy dagitay nagnagan yung kadal daw idi na ornong da dito iso nga kayo madanagan tanon niya yung karik idi apo aramidi mula aganak to dati baboy ko gaya mo into no February 19 palubos na abyo sa agbibiyag dagyan na nakakabsat kan aganak iso nga pakpakadaak ni February tatan o basi langanan 14 days langanan na po adan to ipos kun nga anak dayay baboy ito ni motibiyang na aganak to ni Rayawon iso nga sigurado di may sa iparapol kunto dito yung YT channel ko ta sumuting karik kakabsat iso nga iti karkararan ko ka may santo kadagiti apo nga nang tultulong kanya kang nagpado iti WH ko iti mga bakon da ogasam dati ne dati iti marapol to no agtugawa na laing ko ni Redic to dagiti mga bakiti pre-preload kakabsat dati na rin nakado dagiti iti na ormong ko bayat iti panagla-live ko iti dua panagla-live ko iti dua nga nasurok nga dua bulan kadarabi di dati ne nakita yo siguro nalipatan nang kunayo siguro saan nang kumalipatan na po tanon niya inkarik aramidi kakabsat datoy dagiti nagnagan nyo numano na minano kayo nagbuya no nagbuybuya kayo iti na duwa nga bulang kanya kiti pa nag LLS ko iti tangatang kakabsat dito yung mot nga datoy taynagan nyo apo nga nadubdoble datoy nadubdoble kiti nagnagan nyo iso nga di ba kunak no once nga malpas iti pa agi maludan inayong kunto manin dito yun dagbuyang nga sa nga pulo no 20 may nanay-nayunan iso nga nakaornong dagiti nagan nyo dito kakabsat ken kayem dito ito ti ni apay dam kas dita pinya nya jay apay da kas jadi jay nagado na nagado kasano dato dati gamti ko na hello 14 million in the house paki-share yo kakabsat LS nak lang iti mga may sa oras kakabsat ang nakuna yung maduta nalamis nga kunadan iso nga mayat tagkukod iso nga
Agyaman na kadagiti ag thumbs up, thumbs up, dagiti ag like, kakabsat, ken gayem, ag buybuya. Iso nga, apo, nagmayaton sir, no, aganak sir 19, no, sir, kaanong maipusing ko, naman ang yan, dyan, nakadum nga tinagan ko kuya. Dati garo tinagam mo, no, di ba nagam mo dito yung si ka Frederick? Adanagan ni asawam di ko namin nakarayo kay buya di aming nga nagbuyat iti 2 bulan nga pa nag LLS ko dito yung naornong tinagan nyo dito ikakabsat kan gagayem iso nga iti balak kunto jak amo no kasanon to ti pamayak no daji baboy aji baboy nga kasi baka ti mga baka haji iso lang ti panagbuya nanto ko naji aldaw panagparapol ko di nabakang kayo nga nagbuybuya ti kadaldaw aldawan iso nga ti kunak mangisetak to nayunak to datoy wenno isuntulata dito ti pangalaakon iti mga bakit ti maysa nga baboy nya data no iso nga pampanunutog no kasano pamayak to was nga once nga mabalinto nga may pusingan kakabsat aka baka madamdama ti agbuyan to din to no agparapol nak tapos aji to damdamo natin agbuya iso tinangabak iti rapol wan na iman apo dagiti nagbuybuya nga kang kanayo nang inaldaw rabrabi nga mapuypuyatanan iso dati nangabakan maamot sa madyak sa kaya dahi kas diyan iso nga hello manang Elisa Nicolas ito no parapol ka danto mo sponsor ko mat ang nga ipin ko datoy kuha na masapol nga buyaon nyo ti YT ni Kastoy ko naktumot sino nga mayat to ti mayat nga agi-sponsor kanya ko ray road lang nga da YT channel na nga agpa-subscribe tyo agpa-sub tayo no agpado ti saging nga kunana isunto ti ramidi ka po nga sponsor now ray mga sponsor kayo ti upat nga saglili 50 tapos adan to major prices ng Boreas gasam data native no gatangam ti native kano tatako na ni ading mga 2.5 no 3,000 ti native ta ginatang ko idi nga impa raffle ko 3,500 kakabsat dajay yung ajay liw-liwa idi nga naala kakabsat na medyo iso nga mayat to kakabsat da kasam ni dati amin tinagnagan yun masigurado ni Manang Angelina iso ti highest punter dita sir kasali ba ako sa parapol ko na ni Manang Elisa syempre Manang Elisa syempre agbuy-buya ka dito yen kanayo ka mong agbuya di aglaglive na kadaraga mo dito yung mangipan naktutap no mangiset naktutel daw nga alaag pay gidad do mga aganagan nyo gito syempre dito agbuy-buya dito inayong kunto dito kakabsat kang gagayim taday ti gamin Manang Elisa aming nga nagbuya iti naglablabas iti naglive nak ti 2 bulan tapno mado iti WH kung ako nada inornong ko dito iso nga ni napuno tinagnagan dito yan tayo iso inkarik idi apo ko naganak to no 19 adaman duawo no talong anak na ala di may sa kapilitan nga iso ti parapol ko apo tanay kari sir kasalibago diyang Castillo ko na dakaduam tiragang kuya ko na no aganak man no 19 kano may manang no napintas napimpintas gamin tiki baboy no 45 days na no naganak to 19 nagbilang ka ti 45 days no 40 amo no makabulan sa nasurok sa tapno ni ka sigurado nga dumakkel ken agbyag kasi no ipusing mo nga pilpilitom tan unay pay nga nalinga mangan masapul nga pakanem papadakkelem pay lang samon to ipusing iso nga may mayat no atay medyo dakkel nga may pusing aglalo ko native manang iso nga may mayat laeng damdam agad no dakkelitan na ko nako adamat nga anak na nga 5 tatakkel mo ti tiyan na nagtayag mo kung kunamot ni inang intuno kano nukas pangarigan kano no damdamo gamin ti takong mapadakayan mambadamdamo na ganak basta gano dagiti takong adamdamo na nga nakakabsat hanunay nga adu ti anak na into no sumarunong into no mamin sa marunong agdakop isunto ti umadu ti anak na Manang Angelina iso nga ko na niinang syempre basit pay lang bit idi manang napadakayan basit pa iso nang nadakayan idi katatadim makkulan nagtayag kano garudeng
nga native nga baboy jayam aji baboy ko iso nga adamo tapakakit kitak tiliwliwa ni rayaw dajay naganak ha niliwliwa jak amun tawam mo dajay nangabak iden napipintas sales ti damo nga ganak umanang ta kwa tawam mo dajay nangabak idi ti liwliwan na di pa buybuyan iso nga jak amuno napadakayan no pinartidan awanin iso nga okay lang at least nakatulong tayo apo iti Facebook page tahanak nga nakaalam mo diya po iti 10,000 na followers idi no hanak nga nagkasday talagang adu ti gasto tanong kung computer ti gasto ti liwliwagan ray awa po ado nagadu ti nailolod ko nga kay iso nga baglaki din na po ta adu ti dagiti sponsor idi tanong kwartak dadya awanin na bankrupt na mo langanan ng pagsiatan na dati ato'y liwliwa po dagiti baybayad ti star ngit itidyo nang tidiso na ti 149 first payment na tapos nang tidiso na ti 153 second payment na nga dollar na-convert iti euros iso nga ibagbagak ka nagiti admin side to'y dito'y kwatat tayo di jayan ti group chat mi nga ada kwarta iti liwliwagan rayaw Facebook page nga 244 euros. Kasam data napanggaro di jayan ti napanggaro dapo di jayan ti bangko ni Janjan iso nga ada kwarta na nga 244 euros or nungun tayo da kayong admin nga active da kayo to iti da kayo ti agdesisyon no pangipanan tayo no kasano ti pangisangratan yun to kuna kakabsat ta baka ibagada no wanin ni manong pagbanangan na dajay Facebook page nagatubay-bayad ni Facebook saan tilang baybayadan ni Facebook kanya kakabsat datay laeng bayad ti star nga patpatulodyo ken datay bayad ni manang anya dagiti talo nga subscription na kwa ditoy kaslak manigorotak ni Lisa Autoriser ken dati maysa iso nga agi kada bulan nga agbayad nga may kadjibang kuna dagijay apo ti may nayon nga bayad iti Facebook page tayo kakabsat kas jay tangko nga pagbanangan datoy apot baka untak pa kini mami may no kwata siyempre and may ramraman pa isong nag-sponsor ag-sponsor ka mami ti kastoy ko nakauwang ko na naman de agparwar no hanggang agparwar no naimot ka kadagiti agbuybuya ala ka imutan da kamot ay so nga hammo nga dagi kiditi kwang at least talagang dakas jay naman ang Angelina iso nga siyempre dito iti nakaamuan ti nagadung gagayem siyempre kaslag kakabsat no agboy-buya siyempre pangayayo ko na mga hanga pangayayo dahil yung kaslang panagyaman dahil yun iso nga tayo kuna manin iso nga agbuya talaga sir kuna na napintas sir na damo anak supay man ang Angelina hanga pagbanangan data kayat ko lang nga pagliwliwan ken ay good news kakabsat umado iti followers ti liwliwa tatang aldaw February 5 tingin mato apo ti followers na nga duwagasot kada aldaw gasom datag bali na po nga 30 26,000 ton iso nga umado ti agbuybuyan na po ti liwliwat dagitay kantada dagiti videos iti agkalkalabas nga aldaw bulbulan di napalabas nga bulang kakabsat di bala para idi pay lang Marso, Abril, Mayo di last year agparang latta po iso nga dagiti makuybuya syempre may ayatan damot i-like da agiti kantada amuyo kadi nga dati kanta ni ate nangabak ay kanta ni Josephine na Rebultan nga tarong kon rambutan mapan nga 300,000 nga views nan adun 300,000 nga views dati kanta na nga tarong kon rambutan ti people reach na 3,000 at 300,000 nga tao tinakadanunan datay kantana kon sumalsaruno ni Bumanglag ni basta amin ni Jessel Joy dagiti amin dagiti contestant iso nga planuk manen apo iti mangopen iti maysa nga singing contest
Hello to Ana Derek. Iti singing contest iti season 3 ngem sabali nga formateng kakabsat ken gagayem iti pamayak plan work. Ta masapula po nga ituloy-tuloy ko datoy kakabsat ta amok nga do ti matulungan kadagiti preload no nya dita siyempre makatulong damat apog lalo daytoy 2021 datay nairanta nga bayad ko iti Star. Ada na ornungan nga 96 manang Angelina 96 dollars nga para dagiti pugpugot 2021 project tiliwliwa dayjay kakabsat ken gayem kas nay promise ko ken adamot ng tid kadagiti adamot ng tid ti kas pray anya sponsor da nga kas nga mapanti pugpugot nga duwadan sa pailang duwada pailang tinangtid. Iso nga umado apo iti followers na po ado ti mga subsupport iti daytoy nga Facebook page iso nga barbara nga po han nga mapukaw ti tangatang nga mapupukaw datoy ta ado ti pakalaglig pak apo ditoy ado ti mayat ti launay sir ta atay planom ko naman ang Angelina Cortez iso nga ado ti pakalaglig pak ti manang Angelina Cortez syempre no hanak nagwaiti hangko nga nay upload dagiti live ko iti nagkalkalabas nga aldaw dijay na ormong da amin ning kakabsat iso nga no ma-miss you ti pa nagla-live ko buyain nyo lang dyan katakatawa kayo kas jay iso nga gasam ti na i-upload ko apo dito yung YT channel manoti ko na dito yan 336 videos dito dito yung apo ti pakay panan amin dagiti aglalaok nga i-video ka aglalaok iso nga ado ti pakalaglay pa kakapsat tauray no kumita man uno saan at least ado apo iti remembrance ko iti Facebook page YouTube ta ko nagarod ni YT ko nakta ko nagarod ni Marivic ugali sir ya ko hakot award na kanota na monetize lang arudon iti na-monetize lang ato doon datoy Facebook page tayo nga liwliwa ka na kayaw dagiti OFWs nga Ilocano na-monify iti YT channel ko iso nga thank you very much kada kayo aputa siyempre nagrigat kakabsat nga gawaton iti 4,000 WH Ana Derek. Hello to Herlin Ben, thumbs up host ko na hello Herlin, kumusta ka Herlin? Herlin Ben, kumusta ka? Kuri ka ta? Aguni ka pa'y message ka man pa'y Herlin Benta, ikang ka. Ikang ka ti jacket mo, Herlin, ikang ka moderator. Kan numalagip yun dahil ka Herlin, ikang ka man ti moderator. Okay, Herlin, ayos lang manong. Kumusta kayo? Dakal tayo na yun. Kano bakasyon kayo? Ayan, Herlin, kumusta kayo? Nakapalo ka gaya iti Facebook ka, iti YT. Ala kumusta lata nila kay mo ano ko ano tumawag kay Jay Payagan alaki kumusta alata mo tan ano nya gidi makapatpatang mo di Jay kas Jay manok taon data na yon nagan na di makikita di post mo ta di pa di naksama impalo gamin kada kayo amin apo nga agbuy-buya happy watching hello Cheryl Quinto happy watching kakabsat nya ti istorya ko manang tatayen iso nga dakkel ti pakalagligi pakaputi YT kumusta kay metit ita mamit ang nakasubsob naking ay nakasab ko na ay so matan nakapalo kumusta kayo 18 months nang kuya alam makataon na suro ka nga kay kapigsan ang agtaray-tarayan nagkamat-kamat kay tubingan kano kaya gawin iso nga giyaman nakaputan na mo ni daytoy YT channel kunhan lang no nga gapo kakabsat ta narigat nga talaga ti manggawat na Derek di ba nagrigat nga gawaton iti 4,000 WH apaw nawan ti agi play ko nawan iti tumulongom ada napintas nga kwat na lakapamayam tatang kakabsat na lakakwartam mabaling nga matulungan kan tun ano malpas ti pandemic ko ya ko na so pay ngam na mo pay no kang kaano malmalpas nga kung kunada iso nga kasjay nariga nga talaga te agkwa kada bigat i-check ingat kayo dito regards ko ate ko na thank you very much Herlin Ben Herlin Ben pala gamit mo nga Tolentino si ka Herlin hello Lobinik Guillermo happy watching kada kayo amin kakabsat kastamo dita Canada nalamis dito so naka-jacket nga ag LS nakita man no kasano dato ikuana te outcome na
34 minutes and 35 minutes kakabsat dapat nabatbati ako nga 25 minutes sakbay nga agpakada to inumutibiyang awan ti background ko tatatatawan tayo ti computer ko so nga mabuto nga ag background baka ma-CPR nak sayang mo lang dati manen iso nga po okay lang mo dito'y kuya no saan ko gamitin iti Tolentino sapay ito'y babalimot nga ore dasawa mo may gamitan Kumusta mo ni Sinet? Ay ni Sinet. Ayan ni Sinet. Ay ni Kwa ni naganate ading ni Sineton. Ayan na isunan. Ada naalam ta kanadan ni nalipatak pa nagan na te ading ni Sinet. Naalam ta ayam mon. Happy watching. Dadto ni ay won ni Jen kita kanong agbuda ni Jen Jen. Hello Jen Jen. Happy watching Jen Jen. Iya sawam ti Canadian ng tano ado kay ti ta Kanadan. Canadian boy. Baka mabakatan mo baka mampay no na hello Jen di mo gaman nagbuybuya kanya Jen tagbuybuya kanya dita Canada ni Sherry Beth ubare Berban Urbano iso dati agbuybuya ta na operan sa isuna ko agsaki datoy so sa BF na ta Jay Dalakay taga Jay Dalakay I won Tolentino mula. Wala mo yung boyfriend na ni tay Tolentino ni Renji ni Kenji. Gasam data nagatid daganta buya met comment nakpay di video no pa ko na napimpindas ano buya ka ti live ko nag-comment ka na buya ka lang hang kumabasan ta hang ko ka maliyari ko nam awan mga Tolentino ti popo na dagi ni Kenji no Renjin sa no Renjin no Kenji basta mamok ti ubing kacachat ko no kwa isuna ni Kenji ni maliyari wan ananan ti Rose gasam data complete detail nga absat kung gagayem ala Jen ni Renjin sa no Kenji basta da malyari happy watching ananin ti Rose kunada hello kada kaya amin nga 6 na million in the house Ranji kita nagpigsa busy ngamin dito duma kuya tapos agdik ti nagpigsa ni Renji. Hello to Ana Derek go sa uso pa isong amok. Ala. Hello man Helen Ben, dikit thumbs up dan kanana. Hello, ayan. Herlin Ben, pakidikit mo ni Manang Elisa Nicolas. Manang Elisa Nicolas. Amom ti into no ag live nak ijay Facebook page itid mo tumanda jay YouTube channel mo ta si kanto ti agbalin nga sponsor ko tay bagak nga i-subscribe da ka nya ag message na gaminting ka man ang Elisa Nicolas ikwam ag message ka kanya kuya pupu pudutek pa ite ilistak tanagan na kana wine ni manang Elisa Nicolas data taga Amerika isuna paki kwam uri si kagayam si ka Herlin Ben niya ti YT channel mo tay para ipalo ka hello Dian Castillo happy watching Dian kastakin kamot Dian kin ni Ana Derek sa tigang anima manupay ti kurang mo si ka Ana Derek nga WH no sumangpot datay into no ada naka playlist nga video ta i-play to jay television into no bigat dadya kwam tatulungan kamot no makaititak ko ti lima ti kadal daw nga WH mo di napintasan itid mo to may kwam kita to check up to Herlin Ben ayan dadya kakabsat iti